دمخوش تماشاوان چارپل مدیا لسر ناوی مالباتا چارپل مدیا سلام و رزگرتنه خو پیشکش وهمی تماشاوان چارپل مدیا دکم و اسویدارم روشن پیش روزا مهمیا گشو خوش به پیش روزا کی آزاد و برومت ام کاربن لولات خو با آزادی بجین. بله تماشاوان ویجا ایوار باش هیویا کو ام دمک باش به هوا در باز کن و جویگا و روزا آلا کردستان انزان 7-12 روزا آلا کردستان بود و لحمی کردستانیا پیروز کن داری خوش گل تماشاوان انزانن و هفته وارد دیروکی داشت و ما کردستانیان با علی ارینی و نینی و به هوا کی یعنی اوه در باس بو روزا و ما یا هری گرین کو روزا آلا کردستان و هفته بو هفته ماهی بو جالی پارتی ولات پاریز کردستان ویجی لهم لولات و هم در ولات جیکو کاربون هم بسر خو هم جیب آوایی و ریاستان کردستانی یندن و سرانسر جهان پیروز کرن یعنی اروپا گلک بازار ولاتان ولات جیکو لی هبون همه بجل هر دری کو هبون پیروز کرن چه به وهاوه سمینر آبه چه به هاوه درکتنا کولان آبه چه به هاوه کیدن و روژا گرینگ یا نتوی آلا کردستان پیروز کنن یعنی بگمان آلا که بکریته گوتنش بو همین ملت ها و جوات هاوات شکی برومته آلا کردستان جی هم رومت آمایه هم نشان آمایه هم چاند آمایه دیروکیه هم نشان پیش روژ آمایه نشان آزادی آمایه نشان ناساندنا پیناسینا ملت کرده بوی مناسبت روژا آلا کردستانی به همی کردستانیان را پیروز دکن و هم هیوی دارن لسرانسر کردستان ام کاربن دم کرد کاربن لهر در کردستان بالاین کردستان دا برز بکن بوی هیوی دوباره پیروز دکن بله یعنی براستیجی یعنی آلا کردستانی تماشاوان مجید دانن کو دوی امبیجن دوی 30-40 سال داوی شر پککی وردا کو تاثیرا پککی او جالان سر باکور کردستان چقاس کو زیده بو هاوقاس مخابن یعنی هست نتوی ضعیف بون و مسئله آلای و مسئله رمز نتوی لکردستان باکور ضعیف بون ل جیک خوشی کووان 10 سال اوور وای هدی کو تاثیرا پککی لباکور کردستان چقا کم دوه امبیجن هست نتوی کردستانی زیده دبن و خوری لیدرکتنا آلا کردستان جی زیده دبن که وک هر ملت دنیای ملت کرد با آلا خود تیناس کرن و دبه آلا کردستان روزا کی زودترین لسرناو دولت کردستان لناو آلای نتویین یکبو لبابه و هر کرد و هر کردستانی جی وقت لیورن سودکی نتوی جه بگرن یعنی تماشاوان مدیسات زانن که اف آلا نه آلا ت پارتی کیه و نه آلا ت پرچه کیه اف آلا کردستانه که سال 1920 و آلیه روشنبرین کردا و لوی داره حاتیه تثبیت کرن و چند گوراندنا پاشی کومارا آگریه وک فرمی حاتیه قبول کرن دیسا گورانکاری دوراج آلیه بدرخانی وان حاتیه تسلیمی قاضی محمد و حوالوی و کومارا کردستان یا محابات داجی وک آلک فرمی حاتیه قبول کرن و او آل دما کومار دا هر سه ولایت کردستان کردستانی لی حاکم بود دستلات بون وک آلا کردستان حاتیه القاندن پشتی ویجی مخابن سبب از گلک سبب پشتی تکچون و روخاندن جمهوریت کردستان
پیشوا قاضی محمد آله با آواکی فرمی با آواکی دلشکستی تسلیمی سروک برزانی مالا مصطفى برزانی دکه که جراد بیجه ام هیویدارن و ام آلامه نکوه عرده و روژک جی خود بگره او روژه ای روی اندزانن که آلیه حکومت فدرالیا کردستان واجی حفده ماه 12 وک آلایا کردستان هاتیه قبول کرن و تی پیروز کرن ام جارک آدنه به مناسبت آلایا کردستان الحمی کردستانیا پیروز کن و ام هیویدارن که زودترین روژک لسر آخا هر چارپرچه کردستان ام آل وره لبا کرن و هر کس جه لی خودی درکره دیسا یعنی تماشاوانه من بیرا وامخم که یعنی استادی نوت کرده یا رسمه کرده و آلا کردستان قبول کرن بس پککه و حوالبند خواه لهمبر درکتن قاشو آویانه آلا کردستان آلا هنک پارتیه نظام چیه آلا برزانیه لی و روش بروش او آلا تک قبول کرن اوی جه که خوشیه پککه جی واش خود درج آلا و مالا و کردستان جرتشتی بردایه واخا فرشي كبير ام هيدارن زوترين روزك ورن تركيا و درجة هرتشتي بردن لو تشتي خوي خراب كو زرار دانا كردستان بردن و ام جي خودي حمي و كردستانيا خودي الآلا خودر كرن بله نه نزان ایرو آلی کردستانیه در روزکی دنا پیروزه جشن ایزی کو نوا گل کرده ejidi yani Kurdin emeğin ejidi ve cejne dixebitîne pîrozkin heyanuha ku duwarê çand û kultura netewatî da êzayetî ew ke yani hem dînekî tenê ji Kurda pêk tê yani parastina çand û kultura û zimanê Kurdî da êzayetî ciyekî gelek giring digre û evana یه هفته پیشی یا چله پیشین یعنی ما 12 سهشم چهارشم و پیشم سه روژه دکن روژه اینه او جشنه دکن اینجی به کردی زبان کفناره ایرانیا کفنده جگوتنا دین تی yani in jigotna dinte kurtaya dayawe jeçwe jigotna dinte ew bawermendiya kevnare îro nav êzdiya da heyanûha tê domandin em wê cejna êzî hemî Kurdistaniyan bi taybet Kurdên me êzdî pîroz dikin û em hêvîdarin ku ew kultura me ya kevin rojên me yên girîng ku alîkî da jî ji demsala va jî girêdaye xwezaya Kurdistanê va jî girêdaye ewana her di nava Kurd û Kurdistaniya da jîndar bibin berêda jîndar bibin her ku desthilatdariya netewayî li beşekî ya seranserê Kurdistanê wextê çê dibe ew çand û evên kevnar jî kevneşopê jî bêtir tên jiyandin bêtir nava millet da cî digirin ev cejna êzî jî cejnekî wî hawaye ku hebûna Kurdistana Federal em îro pê dihestin ya ji gelek devera ku me haya me ji vê cejnê jî tune bû gelek herêma ji be ku êzdî nemabûn ya jî hatibûn qirkirin îro em pê dihesin û em jî pîroz dikin û em hêvîdarin ev cejn bibe roja dostanî hevalbendî aşîtî xwezayî û hevra jiyanê nava Kurdistan da geştir bike. Belê temaşevan hêjan dizanin asas yani bi rastî jî ew mesela êzîdiya û cejna êzîdî meselekî biçek dirêj e lê hêko di bîra min de em ji bîr kir mesela ala Kurdistanê de we jî bas kir Partiya Welatparêzên Kurdistanê li Bakurê Kurdistanê jî çend ciya pîroz kirin û li Koserê PWK watê pîrozbayiyê da hêzên ewlekarî polîsên dewleta Tirkiyê êriş birin ser wan ji bo ku dawî lê bînin ya pîroz nekin hevalê me wê derê berxwedan ez ji vê derê sernavê PWK Stenbolê taybet ji wan re sernavê çarpel medyayê piştgiriya wan dikim silav li wan dikim û pîrozbayî li wan dikim gerel her derê Kurdistanê em xwedî li ala Kurdistanê derkevin carek din wan pîroz dikin mesela êzîdiya jî bi rastî yani di tarîxa Kurdistanê de ciyê êzîdiya ciyekî herî kevne
هر چقدر مثلا کی اولی به وک چند کی جیت حسباندن و هر تشتوام کردیه وقتی مرد جیانک یازی الجیانا ازیدیا درینه مرد دانه کو او کردن یعنی نه دین خویش کردیتی گوران نه عرف و عادت خو حتی وقتی دمرم داهی تلقین وام کردیه یعنی هر تشتوام کردیه از بطایبت ججناوان ججنا روزین ازی پیروست کم و هیویدارم که کرد ورنوی فرقی که مثلا کردیتی دا مثلا نه اولیه لها بودن خودی در کهون و جارک دن قتل عام و ظلم سر ازیدی آوانه اجبر که یعنی ازیدیتی نام مسلمان کرد داشتی براستی تشتکی وای مثلا از بخواب و مشاهد یکی حوالم ازیدی ها بو ام جواتک رونشتون اجا گل صحبت آویجی خوش بو بدزی یکی را گو ازیدیه یک جوان گویا گو تچقا باشی خواسکات نه ازیدی بوای یعنی حاتیه چه نقطه دوی مرو ببینه براستی یعنی مسلمان کرنه کود ازیدیا دا ای باشتنه نه حتی وی معنی از خوازم جارک دن ججنا وان پیروز بکن که بشکی گرنگ بشا کرد و کردستانیانه دوی امتب آواکی براتیب چاوکی کردیتی لوان برنن و هر کس سر اولا خواه هر کس سر دین خواه هر کس سر چانده خواه جیانه خواه ده مشانده بله سرناوی چارپل مدیا از پیروزبایی که برهم صالح کم که برهم صالح هم سیاست مداره که کرده سروکی کمار عراقی بود دمکی یعنی 1018 بو برپرس پنابرن جهان دیکتیا نتوانده یعنی حیا 5 ساله و برپرسیاریا همی پنابرن جهان بن باندورا ویدابن دوار نتوا یکتیا نتوانده کرسیا کی گل گرینگو بهزه و کردکی سیاست مداره کی کرد کرسیا کی وهاد یکتیا نتوانده گرتناویش با مهمیا سربلندایی کیه هم سرناوی چاپل متیا سرناوی پوکیجی ام سلاف ورز گرتنه خوشرا پیروست کن دکارو باری ویدا سرکفتن دخوازن با مهمیا سربلندایی کی باشه جا دوی نافره دا بیراننا عیششان جیل دیاربکر آماده کرن ام دوباره عیششان ببیرتینن و او دواره چاند و هنرا کردی داجی دنابا ملت کرده جیکی گل گرینگ و تایبت دگره کجنکی کرد ده سرانسر دیروکا جیانا خودا جبو هنر کرد لگلک داره هم رادیو نتویدا هم جواتا کرده دنگه کی گلک زرال خوش بو مخابن 18 سال بره 29 سال بره موی هنده کرد ام به اوی وی بیرتینن دیروک جانا نه همی خوشی و نخوشیه اوی هفته بوری سالفگرا دلتزینیه کی دنه کل مراشی قتل عامه بطایبت علویه قتل عامه کی مزن هاته کرن که امزانن سالن هفته قالك ليستك جوي كومارا كوهي حيانها كيم نبيه توجيو ايش والم كيم نبيه لصالح هفته دا يعني بدزجهن كور دولته و قال لك بويرين خراب ومترسدار لكردستان ها بيكاتن يكشفاناجي في قتل عامه اوي قتل عامه مرشيه كود في قتل عامه دا 111 كاس هاتن كشتن لما راشه دورة 1500 كاسي بريندار بون قال لك مال ويران بون بحزارة إنسان جمال وملكي هو كوشبر بون أفانات نابا حفتكي دا بيكاتن يعني إيريشكي أو قصاد جوار وهوانا بأورغانيزا كري لهمبري ويدري هاتكو علوية بريوان علوية كردن أم جيت التزينية أم وان إيريشين تايبات وإيريشين وكوية لسرقلي خو أم شرمزار دكن رورشتكن أو إيريشو هوبيتين وهاجي أم باورمكم وتو وقتي بسرنا كفن أو تودو توجي
دیکتاتوریم که هنه و دخونا کورجان دناده بفتسن جه دیروک رابی. بله يعني او مثلا قطيعة مرة شيء از بخوي اجي يعني تماشاوان مزان او قطيعة مرة شيء 1970 چه بو ده 19 و مه 19 عراقی هيا بیشت دو اوی 4 روزی گلکی دجواری درباز بو کو وزیر داخلیه و دم بخو دبیجه بویرکی کو از دزانم او بخو وزیره دبیجه از دزانم کو زارو کی پچوک آویت نه سیتلا آوا کلاندی او دور را شوتاندره او قاس وحشته اشخوا يعني تيغوتن مثلا كردستان بتشي خو مشهورون دبيجن اساس بتشي خو مشهورن هناك جيت بيجن بشهيد خو مشهورن قالك شهيد دانا دبير يا دوزا خدا اي تركاجي مشهوريته وان جيا اوجي ديارك اوجي بقطيام خو مشهور يعني بقطيام مش مره جوارا نا جوزيكي التاريخ دانا نه تاريخ عثماني ده تاريخ جمهوريه ده نظام قد چند قطيام بسر كردا كرنا يازي به سر وان كم نتويدنا كرنا ام جارك دني بوي مناسبت قطيعه مرة شيء شرمزارد كن از بخوا پشتی 2 سال یا 3 سال وقت ما مستل مرة شيء تاينام دركت شو مور هيجي گرم بو او مسألة يعني او كسن كو راستي و قتليام هاتون وقت بحث كرن مرف انسانیتی خو شرم کرد تشته کوهانی نسروان حال بکی دبه یعنی ام جیناره هبون ایکو جیناره ما دریه هف دابو بشو برو ام به هف رابون ها کومدی او بونه نیاره ما و تشته هانین سره ما مخابن یعنی اف قتل عام کوج نفرت و دجیتیه و دشمنتیه تن دبه زوترین روزه و دنیای درکه کو که معنی یعنی انسان بزن به انسانه هم بری ویج انسانه و جارك دن قاتليامه و لدنيا التركية جنابن لمقابل طيبات التركية هي ناجي او نفرته او ازو او دجي هناكي كو نتركن او ايديولوجي هي ناجي قالكي خرطه يعني مرات كاره هم از برج او كده سبب كه اون دزان دبي هفتيه دا البورصه ما تشيبو يعني او كتشيبو فوتبول الاستكا فوتبول تشيبو لويدري كاتش علاقة بيراهية كو ليلى زانات يعني امبيجن د چاوي ملت كردا يا جن كردا نه حقيقي مازن ليلى زانات شبو قالك تبكيكي مازن جي شبو براستي باش بو كرد خودي الخل در كيفن باش ايديولوجيا فكري وان شد ببراوه براستي يعني او وقت او نه حقيقي حقارات دجمني لوي خانما كرد ليلى زانا هاتا كرن ارمان جوانه كو وين حقيقي حقارات كرن ملت كرد بو ام جارك ادن في مناسبات و شرمزارد كن وانا شرمزارد كن شخوات تيغوتن كو او يا سروكي و تيما بورصه كره پارلمانتركي اك بارتيه كو ج اورفاياتو بجارتن چيك بوسكوت بوناوي مجبير كير والحاصل او يا كرويه او بقضي خدي الكره خو دركت مخابن دبي معرف به مساله بده زلال كرن بري وي درجه او البورصه بو يرك شي بو ديسا تماشامان من بيرام بخين وي شاخي دبر دا سال نوتي دا توروس رانو قطيام كرن سر كردا دغيش نكيد كشتن كيب خاصنات كشتن يعني بو اشارتا كشتنا كردا aynı team jaraki disalwe dere afişe xadertxin o resmi ve siyara Renault dertxin ve Toros'e ko yani çiye un biravatxin un masere xarakin em Toros'e ma hazırın em kışına vara hazırın jiber ve em jarak adın dibêjin ko mesele spor ne mesele dijiti dijminayı nijat peresti ırkçılığı faşistliğe dibe ev lestik ser dostaniye verin çekirin مخابن دیسا یعنی ev işaret ev ko ev siyaseta Türkiye van sale davi ko ser neyartiya kurda te avakirin berjeri nav gelji biye civate biye deve devlet zutrin rojak tedbira xobsine kurd jidvan mesela da hişyar bin carak adın ve bu yere şermezar ettim. Melek ekfara. Na
اموارن سر روشا پیواژوه پیواژو بناف کرن يعني هر يكي آلية خدا طابي نافلت که آشتی براتی و چارەسەری و نظام چم اللي ناف الرسمي كله كرن كو بدف حيان وها آلية حكومتي هرتم دبيجن پیواژویا ترکیه به ترور لی ناوکی رسمی لی کرن کو پیواژویا براتیه و یکیتیا نتوی و فلان ببا لی مخابن ev ve پیواژوی da hem partiye ku beşdar ve komisyonu bun hem ya raporu amade kirin yani AK Parti, MHP, Dem Parti, CHP û partiyên dinê dawa û ew ê evan raporan da hinekî li ser raporên xwe agadarî dan civatê yani navaroka rapora xwe wek bi çend gotina be jî her yekê rapora xwe dan nasandin divan rapora yekê da jî behsa netewa Kurd, behsa milletê Kurd, behsa mafên netewayetî ya xwe îdarekirinê ya nasîna milletê Kurd de raporê ti partiyekî da tune Dem partiye da hinekî warê ziman û ew ê da tiştene bes warê fermîkirina ziman da ew ê da tiştekî tune tev parlamenterê demê jî got ew çar xalên maddeya destûra bingehîn ciyê têwernedanê ye em li dijî wê jî tu tiştekî tu evekî me tune problemekî me buwan her çar xala re tune ye ew jî aliyekî dinê Lê aliyê dinê vê pêvajoyê tiştekî dinê jî nîşande ev demê dawiyê ji ber ku ev komisyon lazim e demekî pêşiya me da ew ê bike raporekî hevbeş hazir bike yani rapora hevbeş qasê ku heyan wiha derdkeve holê wê çi bikin wê ev kesên ku çeka deynin wê evana çawa derbasê Türkiye bibin evana wê çawa nên cezakirine ya rêw rêbaza wan wê çawa be ew ê ji hev du bên qetandin cuda cuda be ew ê bi tevayî yek evekî da madekî da bê serrastkirin ev ê ku li zindanên ew ê çawa bên berdan divî warê da lazim e pêşniyarekî vê komisyonê hebe ev ê komisyonê bi derdora ew ra bê Kurda bi her kesî ra xeberdan godarî kirin ew ê kirin bêguman tê bîra temeşevanan bi dayîkê Kurd ew ê jî hundabûyiyên Kurdan jî ew kirin yani dayîka Kurd got ez ê bi Kurdî meramê xwe bêjim daxwazên xwe bêjin devê wê kirtin neylin neyiştin bipeyve bi zimanê xwe ew jî aliyekî rûyê vê komisyonê bû lê evê demê da tiştê ku balkêş ew hemî televizyonên Tirkiye da hemî weşanên Tirkiye da bi hawakî vekirî zelal devjeniyekî êrişkariyekî gelek mezin tê kirin li hemberê Kurda li hemberê doza Kurda li hemberê netewa Kurd li hemberê pêşketinên Kurd wek yekdeng bi navê profesora bi navê demokrata bi navê nizanim çi êriş dikin û ev ê êrişa xwe jî gerçî her tim wek li başûrê Rojava tînin Rojavê wek tu meselekî wan tune ye hemî meseleyê bi Sûriye û pêşeroja Sûriye û ew ê va din girêdan û êrişê hebûna Kurda dikin kesekî ku doza ya jî daxwaza mafekî li civatê bîne ew ê hemî bi yekdengê êrişê wan dikin Serok Komarê Tirkiye balkêş bû vê navberê da beyanekî wî çêbû dibêje Elewiyên li Sûriye hevalbendê mala Esedin dîsa dixwazin îdara mala Esed bînin behsiya bînin hevalbendê wanin yani êrişkarî û kuştin û ew li ser wana wek hek dibîne Durzê jî hevalbendê ew ê ne İsraîlin lazim e tu maf û ew jî nekeve destûra wana leştokî İsraîlin Kurd jî hevalbendê Amerîkan e û Kurd jî hevalbendê Amerîkan e lê dijî Tirkiye ne goya dijminê Tirkiye ne lazim e ew jî tiştekî bi dest nekevin û ew çerçevê da bi hemî yekdengî va wê dikin yani êriş dikin
سر اوه پیواجویا کو لترکیه گویا براتی و اوه دست بید که لهنک در دورا دم پارتی دنگه کی دنه تینن دبی ترکیه لازمه خودتی لکرد سوریه درکبه خودتی امزانن لعفرین درکتن خودتی چاوا کردا کشتن و چاوا مال و ملک وان جوان سندن و خانی وان والا کرن جی وان او اشتر تروریستین کش در دوره دنیای هانی بون لسوریه لمال وان بجی کرنو دما درکتنا وان راجی بزوره پراج خودی وان خانی سندن و حیانو هاجی اوه هویتی و زورداریا کلودره تکره خودتی ترکیه دا نشان دان یعنی خودتی چاوایه گلوه خودتی چاوال کردا بکن یادن ترکیه حیان ها خودتی یعنی نه خودتی کاری کو کردن با کرد کرنه چیه حیان ها کو اول پرچه دنی خودتی کردا بکن یعنی و پیشنیاره کی وها yani ne şöyle akılaya. Eğer peşniyara ki hava lazım be gotin her Kürt Türkiye deste hoş van parça bakışına. Deste hoş persa Kürt bakışına. Deste hoş je müdahale nav velata bakışına. Kürt ve kanaba çetken goru şart marca xo baş an xarab kriyara ki vaktet kim bırakın un deste ho bakışına. Deste ho bakışına işe hoca neynen. لی ام دبینن ج شامی ویداتر ج اوه ج عربا ویداتر او بخو جبو سوریه اوه دکن تجبریتیا نتنج بو خاطر کرده تجبریتیا علویه و درزیه جید کن دفج کرده برده دوی وارده ev devjeniya ku nu têkirin ev jî nîşana evê de nîşandan yani ev pêvajoya hanê encamê wê ku da here encamê wê ku da here ji bo pirs û pirskirêka Kurd kesên ku ew xwasa binê masa da münaqeşe dikin û civîna dikin û ew ê dikin encama wê çi ye wê dide diyar kirin yani evê dewletê encama van ew xwasa hevdîtina û li hevdû çûyînê û goya biratî û ew ê ew dikin lê yekê ku ne hebûna Kurda qebûl dike ne tiştekî wan qebûl dike ne zimanê wan ne dîroka wan ne navê wan ne evê wan wextê qebûl neke ew ê çawa biratî bike biratî ancak bi usûl û havên tirka bi tinebûniya milleta bi tinebûniya Kurda ancak qebûl bike ev bawer dikim wê çerçeva wan jî duî warî da dimeşe divan wara da yani warê civakê da ew hêvî û ew ê ku bêdengiya nava Kurda da heye bi rastî merva ditirsîne û aliyê dinê de ew danûsandinên ku navbena partî û aliyên ku Kurdistanî ne ew jî helwestê wan kêm dibînin yani merv hêvî dike ku li hemberê van bûyerê kiriyan em bêtir biçekî şiyar bin em bêtir dengê xwe helden dengê me ku heye bilind dibe kêm e yani dibî warî da danûsandinê xwe pêwîst e em germtir bikin em dengê xwe zelaltir bikin bîr û raya Kurda karibin bînin cem hebûdû ku em karibin li hemberê van leysiyên ku li serê Kurda tê lenfandin ew e me negotiye biraçek neyên danînê ya jî xwe feşa neke peke êrişên Tirkiye lazim e ne li ser perçên dinê neva Kurdistana Bakur da jî lazim e êrîş û tund û tûjiya wan bisekine ew devjeniya ku li dijî Kurda ye di televîzyonê û weşan û ew ê da ku bi 100 sala avakirina ya her tişek ku tûntir dibe tûştir dibe dijwartir dibe yani eger pêvajoyekî nerm hebe heq û hiqûq hebe enendek lazim e van devjeniya jî ortê rabin em aliyê behsa maf û heq û hiqûqê Kurda wê datir hela evê jî ortê radikin yani devjeniya wan pêşî hemî tiştî girtiye merv hêvî dike ku enendek van devjeniya kêm bibin yani kekbaran yani wate ev pêvajo tê ve bîra meriv belkî aliyê Kurda ve hinekî ku dilê wan wa dixwaze yani tiştê dilê wan dixwaze dixwazin bêjin ya nexwe ev pêvajo ta alaqayî çareserkirina pirs û Kurd û Kurdistanê ve tune ye divê her Kurd bizanbe eger ku heya damezrandina komara Tirkiye dewleta Tirkiye Cumhuriyetî nekeve nav devjengiyê tartışmê ji ber ku ev cumhuriyet wek felsefe
لسر تنکرین و ایمهاکرین و کوچکرین و ظلم کرد و کردستانی هاتی آوا کرد کنگه کو پارتی کی درکت گوت کو اف جمهوریت گره امش دسپیک حیا ایرو خلطی ببینن جنوبا دناف کرد و ترکادا مطابقات قانون چکن یعنی او آنایا سایکو ام بیجن tam 100 سال 1924 و حیا ایرو سر انکار و امها ملت کرد هاتی آوا کرد اگر کو پارتیین کردا جسارت نکن وی رخنه نینن لمصطفى کمال و حوالی و ایکو به جمهوریت دامن راندنه او نکار نه پیواجو پیک بینن نه ترکیه بگورین نه جبون گورانکاریا ترکیه دی چاره سرکرنا پرتا کرد و کردستان را تگاوک باوید درجه وی فلسفه رخرکرنا وی فلسفه برده ایرو اف پیواجو کوته باز کرن هر دو آلی کینه آلی کی دولت ہے آلی کی جی او جلانه هر دو آلی جی به اشکرهی دویجن دنا و پیواجوه دا چاره سرکرنا پرتا کرد و کردستان تنه بخوا ایمه هنه کرد نا اف پیواجوه چاره سرکرنه برا وجی باز کر یعنی حیانا ایکو خودیه و پیواجوه عبدالله او جلان طرفک عبدالله او جلان د مانیفستو خودش قولی وان و مانیفستو 29 ثبات دا بخوا هر تشتی اشکره کریه و طالب تت طالبه یجبو کرد و کردستان تنه دبجه برده طالب کرن نه هنکی ناجی طالب بکن لهمبر طالبه جدرد که دوی تماشاوان ما بیا بدن زانین بملت کرد جبوی لازمه ام بیا دشتی فره بکن ام پیوستی ام فرض بون سرمله کسین کرد و کردستانی فکرن پارتیین کرد و کردستانی ev sermilêwane dibe ew vî deşifre bikirin. Tiştê herî balkêş van vê dawiye de jî baz kir. Yani her partî kot parlamentoya da cî girtiye û divê komisyonê de wek partî heye wana raporê xwe hazir kirin û dane komisyonê hinek jê dibe bine meclisê di vir da jî yani dem partî jî dahil ti partî ki ew felsefa ez baz dikim yani felsefa damezrandina Komara Türkiye naniye zaman. Komara Türkiye her çarkale yekem her çarkale peşi hatiye işaret kirin. Yek devlet, yek millet nahi perçek kirin, yek zaman evana ne? Yani eğer ko yek devlet, yek millet, yek al be başa ve Kürtçülük leheva bmine. Demek ki deve pevajı eda tişteki vatine ev partiye neha dem parti dahil yek juanji talebe gorankariya van her çarxala nake. Çe aşiti İro min gudari kir, İro buxwa min gudari kir vezir dade yani vezir adalete dibe çe aşiti yani dibe şer emu kesi be hevra şer nakin haya em nave ve pevajo bin deyn aşiti brasti her rast ew da ka şer kure ka 10 sale PKK kure bu yereki çekdari kiriyel Bakure Kürdistan'a yal Türkiye Jibo vi deve em deşifre bikin ko PKK o Calan û Dem Partî temsîla milletê Kurd û Kurdistanê nake ji bo çareserkirina pirsa Kurd û Kurdistanê. Divê viyam deşifre bikin, viyam li her derî bi eşkere bi hêz bêjin. û bê tirs û bê şerm û bê fetî bêjin ji ber ku bi rastî cara dijî me bas kir. Yani Dem Partî o taraftarê o Calan bi hezara civîna çê dikin ku di pişt vê pêvajoyê da mesela Kurd heye naxwazin eşkere bikin, naxwazin pêvajo têk biçe ji bo vî ve dişêrin halbuki tiştek tune ev tev derewin tev xapandin em ê xweyê fikrê rastin bes em nikarin rastiya xwe ji milletê Kurd rabêjin îmkanê me tune dibe em wek partiyên siyasî van îmkana çê bikin ku em dikaribin o Calan û o dewleta Tirkiyeyê siyaseta wan ji bo çareserkirina pirsa Kurdistanê ya jî siyaseta wan ji bo pûçkirina pirsa Kurdistanê em deşifre bikin yan nexwe ew niha serkeftîne di derewê xwe da ew serkeftîne di xebatê xwe da serkeftîne divê em zûtirîn li Bakurê Kurdistanê siyasetmedar û partiyên Kurdistanî xwedî derkevin siyaseta o Calan û vê pêvajoyê deşifre bikin tenê çi heye yani we jî bas kir yani mesela feskirina PKK û çekdanînê wana ji xwe yani her diyare yani Amerika û İsrail biryar dane
ويل في جغرافيا هزن تيروريست نهيلن ريخسني تيروريست نهيلن ودس فكرنا وحزب الله خلاص كرن حماس خلاص كرن وبكك خفسنا كأوجد برنامج وانداو هاد شد ببراو يعني أوجد وقت ريخسنك تيروريست لستافان دولة أدامو إيدنيجي وباز كردستان مثلا بي واجد اصل خدا مثلا روجاوای کردستانه مثلا سوریه دبی تماشاوان ما ملت کرد بزن بن يعني اساس تب پروبلم کی دولت ترکیه پکک را نمای حتی او حاکم دناف دولت دا حاکم سر او جالان حاکم سر پارتی اخو تترسکیوان مترسکیوان تنه tam tersine جبو کردستان به پیشوانه چه دوزوان و پارتی و وی سروکه و پارتیش خراب کارتینن دوی ام مثلا روجاوای کردستان سوری ام جی بین نپیش دوی ام بین نپیش کو او جالان و دولت ترکیه نکار به تشیر خال و درب که کو ملت کرد لور ج دوزا خو دور که لور وقت ترکیه دبیجن يعني دبیجن برا دولت کا یک ملت یک دولت یک آل مرکزی و نتوی و هر کس بشتاری و دولت باشه يعني یا نممکنه دولت ترکی بیجه او جالانجی بیجه چونکه او اکتوره وی داره د اکتوریا خدا 10 قطع سردستی او جالان دولت ترکیه نه امریکا وقت تئوری او وقت پراتیک دوی واری دا بریارا وی ہے یعنی وی داره دولتک مرکزی نه آوا کرن دولتک مرکزی گاوا نه آوا کرن ته چه معنی ته معنی او طرفین کولور هنه لگوری امکان خو لگوری مافی خو هناك ما في خوي كوجنا توبونا وان ياج اوكي وان تي بدس بخن ارجي كينا كردن دورزينا يا باش عندنا دينينا اوانا قاواكو دولتك مركزية نال حساب امريكا نال حساب اسرائيل ابا دسي روجل شامت خجارة كارن اسرائيل دخوازه هرمه كا بيچك اگوكي اسرائيل دخوازه كو پشگريا كسده بكي و كرده بكي جبو ما في خود دستخن يعني افتشتكو ام دشوبين روزانه و اسرائيل و امريكا هدي تشيكين جراند دنا كاسده جبوكو هيفيا ام بيجن ايريشكي دولتا تركيا هي والباشكات ايريشكتنه جبوي دبي كرد باكور كردستانيين باكوري كل دروا ولات خونا المتروبولانه تفد فرقا فيدا بنكو اف مثلا ببن بينن براستی دشیفره بکن و راستی اویج ملت کل را بیجن یعنی ایکو تیخو یان دوان کمیسیون دا اوکو چکدارن پککی چک دینن و چاوان ترکیه چاوان مالا خواه حتی ویجی دولت قبول ناکه یا جی اف پارستی نیجان پرست قبول ناکن بیجن گره اوان کون حبسه ما اوانا چاوا هفتا مکشتنه و ترور کرنه پولیس مکشتنه اوان مالا خواه ایانه ها دم پارتی و حرکت PKK dahi ne öyle bir faraza beje kardeşim ama 40 sala şarake. Ev wan çava ve han mala xwe. Ev çava wan teslim bibin o bken bine kanune poşmanbune. Yani via apoji beje khaloji beje ev gerila PKK az ne bawarım ko kabul bkin ser khala poşmanbune wan teslimi Türkiye bibin o wan her tişti kabul bkin اوه کو چونه وی چیای نجبوی پککی چونه نکار وگرنجی به هزار ایکو پستنه رخنه بین سیاست پککی را پککی وان کشتیه جبو وی رسانه راحته ایدنه تشتکیدن تیگوتن نهاد بیجن که قدرین پنجی کسی سرکرده پککی بینن با او جالان آده ایدنه ازیل گوری که تشته او کرنه بین بخن حدسه ایکو قاشو یعنی کسی نکشنه نکتنه ایلما و ایکوت حبسه دانه سر آلیکاری و جیداینا پککی و سر اندامتیا پککی و انا بردن یعنی تشتکی جبو کو evlehe rûnên ji bo Kurd û Kurdistaniya tune divê em viya deşîfre bikin tamam ew siyaseta PKK em nikarin PKK ew dervayê îrada me de partîkî wa heye lê em wek Kurd û Kurdistaniya divê em bêjin ev ya ne pêvajoya Kurd û Kurdistanê eger hûn bizîvirînin pêvajoya çareserkirina Kurd û Kurdistanê tarafê Kurd hene partiyê Kurdistanî hene divê du taraf li hev rûnin Kurd û Türk rûnin ser wê masê o çavdêrên ku dinyayê îdare dikin hebin
مافی کردای کش ملت بونه ته بین ماسه مافی گورانکاریا وی آنایاسای انکارکار بین سرماسه یا نخواه حیا اف آنایاسا هبه و هبونا وی آنایاسا جی سر تنبونا ملت کرد به اف پرسکری نه چاره سر کرن از بیجم بله نه یک بخوازه پرسکری که چاره سر بکه پرسکری خوانیه ناوی قبول کردن ناوی کردستانه قبول کردن ملت کرده قبول کردن که کرد به کاربن سر ناوی خود سر اوا خوب رخستن بکن لازمه کرد کاربن سر ولات خود اداره بکن بچه ریبازی دو اداره بکن زمان کردی زمان پرورده و دیروکا کردی به ناس کرده یعنی اگر یکی که به اوه که بکن لازمه به قید و شرط و اوه نه مثلا بشر بگریدانه و بفلان ببان بگریدانه اما پرسکری که قبول که یعنی بویارا بنگاهین قبول که کاربن کرد و ترک پرسکری که خود کاربن به دورا مناقشه بکن به دورا هر ره که چاره سریه یعنی و براتیه و نظام چکدانی نه و ترکیه بهتر و فلان یعنی همین گوتن که سر ملت گیج بکنه و بکن لی وقت اوه دا مثلا باشور روجاوا دا یعنی لسریو اوه جی هنه که بویار نو درد که بن حاله که حیانوها یک چه دبنی دا خوانیه هنه که دخوازن او اتفاقا کل قامش لی او جبینا کنگره کل قامش لی اتبو کرن کوهیویه کی دابون جواتا کردو و داویه داجی دانو سردن گلکر نابنا پارتی و آلیم کرده دا هبو دخوازن وانا تک بدن یعنی ایجا بدستکینه وانا والبندکینه وانا بدستی دستکینه نوا کرده دگرن کو وی هفکاری و اتفاق خراب کنه و جالیه کیه مثلا دو عموده ایریشه که لسر جیه انا کسی هات کرن و اشترا بيجم لو داري صورت جو او وانا همي خرا کرن صورت عبد الله جلال دال خاندن علي دنه جي سر اريشا کی کرن سر جي پارتي ديمقراط كردستان سوريا اوجي على كردستان داخسنا ديسا صورت عبد الله جلال دال نوي داري يعني سر نوي عبد الله جلال دي دوی اوه دا یعنی ابلیست که بنابه که پروکاسیونه که واچما دوی دمه دا تکرن جیه بالکشیه یعنی کیجا آلید که براب که آلیه دنه حیانوها مثلا ده آداره هر یکی که آلیه کرداجی آلیه شامیجی و ایکو دیجه به مثلا روشا سوریه نجی هر کس بجه ده آداره اتفاق ده آداره او اتفاق ده آداره دا حیان حالا فکرنه که چینت بود لپی نابله دا دبیجن شامه برسی بکی نفساندی اوه شاندیه شو مظلوم عبدیوانا شاندیه یعنی حسده را شاندیه دبی مطابقات دا یا جی اوه نفساندی دا 50,000 چکدارن هی و بسه تو منا تک بناف ارتشا سوریه ارتشا سوریه کو ایرو حیانو هایش خون کومن چکدار نبن يعني چکدارن نبن تروریست يعني حیانو ها وک هیزکی کو مربجا ارتش لسوریه تنه هر کومه کی بسر خویا 18 کومن جدا جدا اتفاقه کی نبواندا چه بیا او اتفاقانه رد بجن هیزا ارتشا سوریه ارتشا سوریه نه اداره کی وی گردای هیا نه گوداریا اداره کی تکرنه نه اوه کی تکرنه تنه اگر ارتش به او کرنه و حسده دیسیپلین و باوینه و وای برشیبه کی هاتیا دانشی کو جمپیا هی دانو سندرین بنگاین هنک و چاوا در واناجی او چکدار دنه و چاوبن واره پولیس خوجیدا چاوبن اداره و اویداش دانو سندرنه لی مخابن حیان و دانو سندرن کو به دورایی لامبر شامت تب بگرن دوی وارد کماسی و اوه هنه و پروکاسیون و داویجی و چخاص باندور لی بکن اوجی جی اوجی مترسیه يعني جي باران اگر بیرا تماشاوانا وره که باران بیرا تماشاوانا وره
هيا صالك بري افدر دور PKK تقولن انا كسس خو دولة تركيا آوا كريه وقريداي ميته نهار او دنگه واناتيه برينج بركو دولة تركيا دخوازل ودره انا كسس ضعيف كه ناوان دا مشكلة درخه بروبلم درخه جار نازي ب اوكي ب ديركتيف آپو ایریش میریشات بستروان اشکال باکوری کردستان ما اوان خطا کردستانی چه ضعیف کرد کاری خستنک ما کو PKK جوان نکشت تبی کر اینی تشت ورجی و بکن لی از تشتکو از گشبینی خوشبینی لی درنم او درج دسته او جالان و دولت ترکیه درکتی از هر جا هر روز هر او که دار بیجیم برنامه دا نه مثلا دولت ترکیه ده اداره پیمانه ده اداره پیمانه کی لشکریه پیمانه لشکریه واجی باز کرد و گو چند تومن نه اب تومن هر نبکونه اوربیا سوری اب اوربیا سوری و بکونه دستوان شما دولت بیجی قبول نکه داره وقت کن یعنی نه اب تومن حسده اب عسکری وانان که ناب اوربیا سوریش خو اوربیا سوری که به دسته حسده داره وقت کن ویجی قبول نکن جبر وی از دبیجم او یا پیمانک سیاسیه یا پاردون پیمانک عسکریه ای مهم او سیاسی ده باسا البره باسا پیواجوت کن اگر آنها ساکی لور چه بو آنها ساکی یک دولت یک ملت یک آلبه حسده هرب که ور چیه نکه ور چیه دوید زافر دوید سرکفتن ده ناو سیاست دا چه و کرد یکیتیا خود چکن دازش بو که ترکیه وان تهدید کش بو مثلا 12 اداره اساس داره و یعنی وزیر دروای ترکیه جید بود قول وان سر به سالت کده یعنی داویا 2025 حیاوی چاقی نکن چک دانین و او بشكل همبري خابين يعني تخازن جارك دين تهديدك الكرداب كن بس از بخود زانم يعني از شوفينم امريكا واسرائيل تشجريكي قوي دانه هسده تمنتك يوانجي ريشا وطنه اي مهم او كرد بخو خودي الور در كيفن خودي لهف در كيفن يك رزيكي تشيكن دمك نزا تشجريا باشور با اواكي عسكري بستينن و تکلیه خوانز دولت ترکیه او جالم قطعین جبو کرد و در بسر نکوت سبب نمایه و باورت که من تیم داویا برنامه خواه از هماش ویگا و سپاسیا تماشاوان بکم و ایوار باشی جوان رب خواست اماتن داویا برنامه خو و او مترسیا کو ایریشه کی چک داریش الدجه کرده بکرنه گلک ضعیفش برکو دستلاتدار هجن دنهنه و اشترکی جی ماسترن یادنه به گوتنه که دنه جاو بکن که سروک ایران جی آن زمان مترسیا پرچبونیا او دولت هی داگر کرد و سوریه این چی تینا زمان ترکیه تینا زمان گوتنه که کردای کمنار هی از بینم بیرا تماشاوانان دوست و دشمنان تفدا ترس پیشیان مرنه ناگره ترس پیشیامرنه ناگره او ترساوانا پرچبونیه پیشیا ویج ناگره گل تماشاوانان حیا هفته کی دی به روژه و نووا بمینم بخیر و خوشی و جبو تماشاوانیا و مالا و همیا و بخیر و خوشی بمین ایوار باش